A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Сиздер кайрадан Бай Билим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен араб тили боюнча тартылып жаткан 7-сабагыбызды баштайбыз. 7-сабагыбызды баштоодон мурда сиздер эгерде араб тилин жакшы деңгээлде өздөштүрүүнү кааласаңыздар, видеодон дагы жакшы өздөштүрүүнү кааласаңыздар, анда ушул Сажида китебин алсаңыздар, бул китеп сиздерге араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүгө жардам берет, урматтуу достор. Анда эмесе биз сиздер менен сабагыбыздын темасын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул 5 жана 6 сабактарыбыздын уландысы болуп саналат. Бул өткөн чак этишинин биринчи жакта жакталышы. Өткөн чак этишинин биринчи жакта жакталышы. Биринчи жактагы сөздөрдү эсиңиздерге салып коем. Бул биринчи жак мен жана биз деген сөздөр. Мен жана биз. Мисал үчүн мен деген араб тилинде ана болот. Ана болсо мен, нахну десек биз болот. Нахну болсо биз. Демек ана мен, нахну биз. Биз мурдакы сабактарыбызда катаба, жазуу деген сөздү жактап келе жатканбыз. Мунда дагы адаттагыдай эле ошол катаба деген сөздү жактап мен сиздерге көргөзөм. Эми мен жаздым дей турган болсо араб тилинде кантип айталы? Ана катаб ту болот. Ана дегенде демек катаба деген сөздүн аягына ту деген окончание коебуз. Ту деген мүчө коюлат. Ана катаба ту, мен жаздым болот. Ошондо катаба болсо жазуу, ана катаба ту десек мен жаздым болот. Эми урматтуу достор, нахну биз дегенде созулма нун тамгасын коебуз. Нахну катабна, нахну катабна болот. Биз жаздык. Нахну катабна, биз жаздык болот достор. Нахну катабна, биз жаздык болот. Мисал үчүн халака дей турган болсок жаратуу болот. Эми мен жараттым дей турган болсок, мисалы Кудай Таала айта турган болсо да эми ана халакту деп айтат. Ана халакту, мен жараттым. Эми биз жараттык дей турган болсок нахну халакна болуп созулат. Нахну халакна, биз жараттык болот. Андан кийин фариха дей турган болсок кубануу болот. Эми мен кубандым дей турган болсок ана дегенде аягына ту деп кошобуз деп айттык. Ана фарихту, мен кубандым. Нахну фарихна, ана фарихту, мен кубандым. Нахну фарихна, биз кубандык. Эми андан кийин абада дей турган болсок ибадат кылуу, мен ибадат кылдым десек ана абадту, ана абадту, мен ибадат кылдым, ту кошобуз. Нахну дегенде на болот. Нахну абадна, биз ибадат кылдык. Нахну абадна, биз ибадат кылдык болот. Андан кийин урматтуу достор, жаласа дей турган болсок отуруу болот. Эми мен отурдум десек ана жаласту деп айтабыз. Ана жаласту, мен отурдум. Нахну биз, жаласна, биз отурдук. Нахну жаласна, биз отурдук. Дороба дей турган болсок уруу болот. Дороба уруу. Эми мен урдум дей турган болсок ана доропту. Ана дегенде ту кошобуз. Ана доропту, мен урдум. Биз урдук дей турган болсок нахну доробна болот. Нахну доробна, биз урдук. Нахну доробна, биз урдук. Эми андан кийин урматтуу достор, захаба дей турган болсок захаба кетүү. Ана мен кеттим дей турган болсок ана захабту, мен кеттим. Эми биз кеттик дей турган болсок нахну захабна. Нахну захабна, биз кеттик болот. Андан кийин рожаа дей турсак кайтып келүү. Ана рожаату, ана рожаату, мен кайтып келдим. Ана рожаату, мен дегенде ту коебуз. Нахну рожаана, биз кайтып келдик. Нахну рожаана, биз кайтып келдик болот. Нахну рожаана, биз кайтып келдик. Шариба болсо ичүү болот, достор. Ана шарибту, мен ичтим. Нахну
şaribna biz içtik. Nahnu şaribna biz içtik. Labisa desek kiyu bolat. Ana labistu men kiydim. Nahnu labisna biz kiydik bolat. Nahnu labisna biz kiydik bolat. Andan keyin urmatlı dostlar sami'a dey turgan bolsak. Ana sami'tu. Ana sami'tu. Men uqtum. Emi biz uqtuq dey turgan bolsak. Nahnu sami'na. Biz uqtuq. Nahnu sami'na. Biz uqtuq. Karuma bereşem bolu. Emi men bereşem boldum dey turgan bolsak. Ana karumtu men bereşem boldum. Biz bereşem bolduk desek nahnu karumna. Biz bereşem bolduk. Na dep sözabыз. Nahnu karumna biz bereşen bolduk bolat. Emi urmatlı dostlar jalan ele men degen sözgө misal bereli ökösүn bölüp emi men içtim dey turgan bolsak ana şaribetu. Men içtim ayağı tu bolat. Men yazdım ana katabtu. Men yazdım ana labistu. Men kiydim. Ana sami'tu. Men uqtum. Ana karumtu. Men bereşem boldum. Ana zahabtu. Men kettim. Ana raja'tu. Men qaytdım. Ana darabtu. Men urdum. Ana jalastu. Men oturdum. Ana zakartu men zikir kıldım. Ana zalamtu men zulümlük kıldım. Ana farihtu men kubandım. Ana farihtu men kubandım. Ana abadtu men ibadat kıldım. Ana sadaqtu men çındıktı ayttım bolat. Ana dakhaltu men kirdim. Ana kharajtu men çıktım. Ana fa'altu men atkardım. Ana rahimtu men ırayım kıldım. Ana razaqtu men rızkı verdim. Ana alimtu men bildim. Ana şahidtu men kübö boldum. Mına urmatlı dostlar bardık sözlerдің ayağı tu menen ayaktады. Men degen sözdü Mına uşintip ötkön çaktın etişi ayağı tu bolat. Esingizlerde bolsun. Emi misalı biz deyip turgan bolsak emi biz içtik. Nahnu şaribna biz içtik. Nahnu katabna biz yazdık. Nahnu labisna biz kiydik. Nahnu sami'na biz uqtuk. Nahnu karumna biz bereşem bolduk. Nahnu zahabna biz kettik. Bardık sözdөрдүн ayağı na bolup sozulup atat. Demek biz bogonda mına uşunday sozulат. Nahnu raja'na biz qayttık. Nahnu darabna biz urduk. Nahnu jalasna biz oturduk. Nahnu nasarna biz yardım berdik. Nahnu zalamna biz zulümlük kıldık. Nahnu farihna biz kuvandık. Nahnu abadna biz ibadat kıldık. Nahnu sadaqna biz çındıkta ayttık. Nahnu sadaqna biz çındıkta ayttık. Nahnu dakhalna biz girdik. Nahnu kharajna biz çıktık. Nahnu fa'alna biz atkardık. Nahnu rahimna biz ırayım kıldık. Nahnu razaqna biz rızkı berdik. Nahnu alimna biz bildik. Nahnu şahidna biz kübö bolduk bolat. Emi misal urmatlı dostlar men üygö kirdim dey turgan bolsak. Ana dakhaltu fil bayti. Men üygö kirdim. Ana dakhaltu. Ana degende tu dep aytabız. Emi biz üygö kirdik dey turgan bolsak. Nahnu dakhalna fil bayti. Nahnu dakhalna fil bayti biz üygö kirdik. Men klastan çıktım desek. Ana kharajtu minal fasli. Ana kharajtu minal fasli men klastan çıktım. Ana degende tu bolat. Em andan keyin nahnu dey turgan bolsak. Nahnu kharajna minal maktabati. Biz kitapxonadan çıktık. Nahnu kharajna minal maktabati biz kitapxonadan çıktık. Emi 5'te ana zahabtu ila suqi. Ana zahabtu ila suqi men bazarga kettim.
kettim. Nahnu zahabna ilal jamiati. Biz üniversitetke kettik. Biz degende na bolot ekan, sozulup atat. Ayırmasın qarаңыздар. Al эми men bolsa tu bolot. Nahnu zahabna ilal jamiati. Ana raja'tu minas safari. Ana raja'tu minas safari. Men safardan qaytdim. Ana degende ne bolot ekan? Raja'tu bolot. Эми biz qaytdik. Nahnu raja'na minal javlati. Nahnu raja'na minal javlati. Biz ekskursiyadan qaytdik bolotat. Biz ekskursiyadan qaytdik. Ana jalastu alal kursiyi. Men stolga oturdum. Ana degende tu bolot. Эми biz oturduk dey turgan bolsak, nahnu jalasna ala dikkati. Biz skameykaga oturduk. Ala dikkati degen skameyka. Demek men degende sözdördün ötkön çak etişinin ayağı tu bolot eken. Men oturdum, al эми biz oturduk dep köptük sanda ayta turgan bolsak, nahnu jalasna dep aytat ekemiz. Biz oturduk. Nahnu degende na koyulat eken ötkön çaktın etişinin ayağına. Mına ушинтип урматтуу достор, биздин 7-ci sabagыбыздагы ayağına çıktı. Eğer de sizlerge kandaydır bir tema düşünüksüz bolup kalgan bolsa, je kandaydır bir söz aykaşı je süйлөм sizlerge düşünüksüz bolup kalgan bolsa, sözsüz kommentariyge belgilep surooңуздарdı kaldırыңыздар. Biz sizlerden surooңуздарга sözsüz жооп беребиz Кудай буйрса. Keyinki sabaktan joluşkanга чейин sağ salamatта turuңуздар. Sizler menen men Aladin Islamidinov boldum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.